inkonzo njengoba silapha nje iphethwe uNkulunkulu wakithi ePhakameni. Amen. Ngingakabeki kamazwi mhlawumbe ngasekhuluma ngawo. Ngicela umoya oyingcwele ngesihlabelelo sekhuluma 190 amavesi ambala ngoba wonke izwi ubizisekho. Ngiyocela abaphethe izincwadi bambhekele izincwadi engizisifunda. Incwadi ezofunda kuqala isemakhosini okuqala la kuyisahluko seshumi nantathu baqale endimeni yama-27 bagcine endimeni yama-30. Amakhosi okuqala isahluko 13 verse 27 kuze kwe-30 bazobe bebheka ngesikhathi kuhlabele. Enye futhi incwadi ilapha kulezi zakithi ePhakameni la kuyisahluko sakhona 201 yona ke boqala endimeni yesihlanu bafundela amavesi kusukela endimeni yesihlanu kuze kugcineni bazobe bebheka ngesikhathi kuhlabelela. Ngicela umuntu okwazi ukufunda kaSizulu ngoba ikakhulu abantu abasha namhlanje abakwazi ukufunda kaSizulu abajwayele ukufunda isiNgisi kahle bazobe bebheka khona bezofunda kahle bese silalela sonke ukuthi lezi zincwadi zithini. Yena siyamthanda lo
ngiyacela basondele kathini. Wakhuluma emadodeni akhe wathi wakhuluma emadodaneni akhe wathi bophelani imbongolo bayibophela waya bafumana isidumbu sakhe silahliwe endleleni imbongolo negube esilime eduze nesidumbu igube silabe asilidlanga isidumbu labe lingahlephulanga nembongolo umprofethi wathatha isidumbu somuntu kaThixo wasibeka phezu kwembongolo wasibuyisa umprofethi omdala wasemzini ulila lombela wasibeka isidumbu sakhe ethuneni lakhe bamkhalela bathi maye mfowethu wade sembele wakhuluma emadodaneni akhe wathi lapho sengifile nami maningilahle kuleli thuna lapho umuntu kaThixo lahle khona namathambo amendonye namathambo akhe. Amen. Otolele esemhlabeni 201 kare kubasi Mulayo angeli noma munye ogama lakhe lingalotshiwe encwadini yokuphila yofika emini enkulu esabekayo wosani siloba amagama ethu encwadini yokuphila wosani masinyane ilanga lingakashoni nisafunyela amagama ena lonke encwadini yokuphila. Amen. Ngiyabonga ukudala kakhulu bantwana bakaNkulunkulu lezi ncwadi ngizifunda ngoba ngibona isikhathi sesihambile kakhulu ngeke sokhuluma kakhulu ziyiseluleko esidingwa lapha kulo mzi wakithi ekuphakameni unyathi lwezulu. Amen. Incwadi nje le esifuna ngayo ikhuluma ukuthi emzini lo esiwusebenzela ukuba siyongena kona uma sihambele emhlabeni umuntu ngeke angene igama lakhe lingalotshiwe encwadini yokuphila. Le ncwadi yalotshwa mhlawumbe singakazalwa thina ilotshwa ushembe akakhulumi ngokuthi mhlawumbe umuntu onezono eziningi ngeke angene kodwa igama nje lakhe lingalotshiwe encwadini angeke azangene embusweni kaNkulunkulu. Amen. Ngakho-ke sibuthele lapha nje ukuba sipheyise ukuba amagama ethu sonke alotshwe encwadini yenkosi yamanasa unyathi lwezulu ukuze uma kufika imini kule ethi yofika imini enkulu esabekayo wozani kulotshwa amagama ethu encwadini yokuphila sitholakale sonke silotshiwe encwadini yokuphila ngaphandle ukuthi mhlawumbe asinazizo noma sinazizo kodwa lapho ngithalotshwe encwadini yokuphila. Lapha isikhona nje lapha-ke lapho khona amagama encwadini kaNkulunkulu ayikho enye indawo engakuthi abantu abaningi kakhulu ngaphezu kwalaba abalapha lapho khona abasezulwini bezoloba amagama ezincwadini zokuphila yilapha kuphela kithi ephakameni. Amen. Leyesibili nayo ikhuluma ngomuntu owayekade
emprofeti endaweni yako-Israyeli. Lo mprofeti wayesesikhathi eside iminyaka wayesephuphile engasakwazi ukukhetha izinto ezazonakele lapha endleleni kaNkulunkulu lapha kwa-Israyeli. uNkulunkulu wasekhipha umuntu kwaJuda uma ufikazi nencwadi osemfana osemncane wamnika imbongolo agibele aye kwa-Israyeli ayochitha ububi basebenziwa khona. uNkulunkulu akasakwazi kuthiwa ngawuyifunda incwadi wafika lapha inkosi yakhona uJerobhowamu ishisileko entabeni lapho kukhona isithiki. kuthiwa lapho basikile isitheko wasefika kaNkulunkulu imbongolo wabezibona ke lapha nawe wasisondela lapho kwenziwa khona lokhu. kuthiwa lasedoshiswa lashiswa ngempela waselula isandla sakhe waqhamuka umoya ovela esulwini wadebulile lachitheka lonke nanje kwangabonana nokuthi athi bekuphi. inkosi imkhomba ngesandla umume muna washabani nengalo inkosi yabashatshela befuna umbamba inkosi yafuza kwamiyekele seluthathanda sibuyele endweni yakhe sabuyela isandla sakhe senkosini. inkosi yayifuna yomholela futhi yomdekela itafula kodwa ngowayelayikwe esibalaphathi angathi ukudlenzela lapho zohamba khona kubani noma ikuphi angahambe ahambe phambili akhulume ngezwi likaNkulunkulu. wana wahlanya ahamba besengahamba umcotsheni wasewuceleni wagibela ingqondo wahamba. amadodana amprofeti ayekhona lapho. le ncwadi sixwayisa ukuthi umuntu osephuphile phakathi kwethu asitshele ukuthi asilandele uNkulunkulu ngaphandle kwenazo bese simlandele ngoba usephuphile. amadoda lawa afika belapha kuyise amtshela baba kukhona umuntu bathi ovela kwaJuda wena awusiprofeti waJuda ngoba lento ayenzela khona ngakuzwe. Twathi uphile umuntu bathi ngibele wahamba kodwa bamtshela kuphela wathi ufuna umlandela ngimbize ezena kimi. ngempela wathatha ingqondo umlandela ngendlela ezengayo ufike sesiphathisa wambuza uphana nguye uNkulunkulu ovela kwaJuda na wathi mfana yena wathi abona uNkulunkulu ngithumile ukuthi ulandela uye ekhaya lami siyokudla khona ngoba uzobulawa indlala. wathi mfana cha baba mina ngidli emzini yabantu. wathi lo mprofeti lalela mina leli zwe kulandela lizwi kaNkulunkulu ngakho hambe ukudla ezina uNkulunkulu uthe ngulapho uzokudla ngeke udle ezina abantu kodwa kimi ngizokudla ngomprofeti. wayesedibele bawusebela nekhaya bafike badeka itafula wathi bafana ulabhekwa ngitafula kwaDewu kuthiwa wathi esapheka ngesipuni wayesephula kwami njengokusudlilela nje isifika manje ukuthi ngekusazabelaiso bantwana bakaNkulunkulu le ncwadi ikhombisayo ukuthi uma ufuna uyilandela ikhombisa kuphela izwi okufanele lilandelwe njengoba sibuthele singaka sibaningi amanga yizwi lonyazi lwezulu. Amen. lo mfana wadikilana lapho waphuma wathatha ingqondo wagibela wasengena ehlathini. uma engena ehlathini waqhamuka ibhesa amabhesa ahamba kuwesuka kwaJuda kwaSirayeli embuke ngamaphoyini ngomala ibuke angayizili ukuthi phela inyama ibele ngomala emabhesi nomuntu nje inyama emabhesi kodwa ngesikhathi ehamba noNkulunkulu ayengamezili umuntu. uma esephuma engasenayo uNkulunkulu lambona ibhesi lasethule emngoleni lamluma wafa lasehlala nemoli yazi lapho la yenza into. Wasokufika abantu bazotshela ukuthi khona umuntu ofile lapha ibhesi limlumile kodwa lidlile imoli nayo alimdlile. wathi ke uProfeti yawo lo muntu kaNkulunkulu lalela amazwi kaNkulunkulu. ngakho-ke uNkulunkulu umnikela ukuthi asho akheshule ibhesi kodwa lingamuzi. ngakho-ke hamba nithatha isidumbu sakhe ukuthiwa basibeka engoleni babuyise ekhaya wakwambele wangibhala
ukuthi abantwana uNkulunkulu mawufunde uyilandelayo ingamnika iseluleko sokuthi uma sithatha sizelwa sibizwa amagama alodwa encwadini kaNkulunkulu kuphela hayi omunye eminyakeni phambili sasabantwana ngokukhona kwela abamkhulu ngangiminyaka ewayengitokanayo kwathi kunyalo lihlale sikaleni seyidaba kwasophela umunye wesimame watshela abantu ukuthi lo akaze lutho ngakho landela mina engumphefumulo wabamkhulu ngempela abaningi namadoda impela nje ngamakhosi abathathele bathi impela igama lasithomkholo ngalesikoleni manje lo uqinisile mayithi umphefumulo wabamkhulu waqhubeka ke lo mama waphiwa ukuyinkokhelo masizwa sengabantwana wakuthiwa inkokhelo kodwa abantu abaningi behamba bekhishwa yilo wesimame enesingane wahamba athenga imvubu ukuthi umuntu lo abamzwayo ekhuluma ngegama lakhe bamshaya bamkhiphe bambeke isono esingekho ngempela-ke baphuma abantu abaningi abukele lezingane zimshaya zibeke isingekho omunye zintoni bosifela uthengisa utshwala kumthengisa mshaya ngegugu aphuma ahambe angabisabuye khona angaphi umuntu athi ukhona sokuphelile uqedwa yini umoya walo muntu osephuphile othi unolwazi olukhulu lawa amakhosazayo khona yapho namadoda nabefundisi ababekhona lapho efike lokuhlakanipha okuphela kokukholwa kuye waqhubeka-ke lokho kwazola wakhulumayo inkosi yamakhosi ilanga ukuthi nimukane lo mama imizayo ngomphakathi nimukane bazethwenza ukuyazilabela basuma abanye babesekela ilanga ngalesikhathi umaqhawulo osibaqhawula ngomnikelo ongumtiki noma usuka uma befika enkosini hlala inkosana sanamamahlale naye lapha abanye baye kuye laba bakholwa inkulumo yakhulu umphefumulo wamkhulu baye kuye abanye bayelangeni abanye abangenayafika lesi qhawulani naye inkosini omunye asukume awushiye umnikelo lapho ahamba uhlala phansi ubeka ukuthi ayikho inkosi nasi lapha khona manje le nkosi enye engumama iphela mina kwabakubile kwayintatha ngokukholwa ngomuntu osephuphile egomeni ngakho-ke le ncwadi ineseluleko sokuthi uma waphenduka wakholwa ukholwa igama likaShembe kholwa yini ungabe khona okunye futhi okuqhamukayo ekuseni noma kuqhamuka umuntu lohlambile ebeka ezinye izinto ungakholwa yini kulela ndlela kithi ngiseyizizwa ngaletsha kwawukuthi umuntu wayehlambile wayekholwa ubabamkhulu obaba-ke nobamkhulu bemnika inkonzo njalo wayeligagu elikhulu lokuhlabelela nokukhuluma eligama kodwa ngamlalela mayekhuluma esuka kubamkhulu athi masefike elangeni aqheka kodwa ngongezuzwakala kahle kwabantu abadala ukuthi mangiseyaqheka waqhubeka ngathi ngisebenza kwenyiba kwafuncwadi ukuthi usevule elakibala nangiphela kuzonamhlakodwa selaphela mangibona wangisabona abantu abakholwa mina ngakho-ke sibothanele ukuthi amagama ethu alotshwe ukuthi ngankulunkulu futhi lapha kuloku kukholwa kwethu asikholwa kumfundisi asikholwa noma kumbhishobhi noma kufata noma kubani sikholwa uNkulunkulu wasezulwini amen kukhona indaba engangiyibuza komunye ugogo lapha kulelizwe lakithi engambona esekholwa kade iminyaka eminingi engakholwa ukholwa izingane zakhe zamantombazane ezimbili enye isekho njengoba zindala kakhulu zazingudala ezinazo enye isekhona imikhokheli emaphumaphumu ngibuza ukuthi manje kwako ungalisibonga sakithi manje wena
ngoba isikhathi esiningi lapha ekhaya ngingakholwa ubabezala wakho wayengakholwa umyeni wakho wayengakholwa wakholwa kanjani kuthi yona manje isikhathi esiningi ngingazazikholwa zihambe ephakameni noma ikuphi sithi sikholwa kumfundisi kanti sikholwa uNkulunkulu uthi-ke ngagula mina kusho le mali kuyisichitho kusho ngaqala ukuba amadodana angazelwane kodwa ungathi ngabantu ngotikolelo uthi ngaya ubabezala ngiyokuba uma ngizelwane ngasekho ngiyokuza ukuthi lokho engikuphuphayo kuyini ngoba ngamlinganisela ukuthi umuntu wathi ubabezala isichitho ngotikolelo uthi ngalokho kuphuphayo njalo ngagula asemzimeni ngezwe ukuthi ngiyakhathala bona amandla ayaphela uthi ubabezala wesifana kuyini zonke imini wakho ukuthi akufundele inyanga ezokwelapha ngoba isicitho lesi uthi-ke umyeni wayesebenza lapha egula wafika uyisizwe wasembize ethi mfana nangu ngakuthi uyagula lapha manje funa inyanga uthi waphendula ngabo umyeni wathi hayi msibaba musinaka masibangibani usangene akaguli nje bacabanga ukuthi bacabana phambi kwami nokwezala wathi ushukile umakoti akaguli wena uyambonisa ngakanani uthi hayi waphinkani wathi anginayo imali yokucela mina umuntu osangene uthi waqhubeka-ke lokhu kugulayo wathi babezakhala mina ngoba nami ngiyayazi imithi ngizozama ukuthi ngifuna imithi ezokusiza lesi sicitho sotikolosha abakuphethe ngoba uma ufa wena usho ukuthi ngaphandle kuthemina ngoba lapho ekhaya sengiphila ngawo notshwala obuphuzwa ngiphuza ngithola ngawo nephalishi ngithola ngawo uma kufa wena ngawo nginokuthemina uthi-ke bafika-ke aqume ahamba ayogeza ngaphandle omunye okuchela lapha endlini uthi ngempela ngawenza nje ukubabezalishilo uthi kodwa uma ngikwenzile ukuthi ukugula kwaya phambili ngenkani uthi manje laba bantu lezi zinto engangiyiphupha sangena ngibhekile emandleni khona kumele kwakutholakala ukuthi hayi le mithi ayizweli ngempela lokhu ubaba afisa uba kwenzeke uba ngiphile phela uthi ngathi mangimtshela ukuthi hayi babezala sengizoyiyeka le mithi yakho ngoba ayingisizi ngalutho kunoba ingisize ikubangela phambili manje angilami impela kuze kusukubika imkhuba wathi-ke kwagcine sethi awuwena njengoba inganami engize kutshela ukwakwenzingani uthi-ke ngivuke emini angibuzi bazela ukuthi namhlanje ulale kakhulu kwenzeka ukuthi hayi babazala ngigula kakhulu namhlanje ukuthi ngihambe phela idokolele bese ngilungisa utshwala bakhahlala ukuthi ngilapho utshwala abeyangibiza ukuthi manje khona kwenziwe njani ngoba umyeni wakhe akafuni kwelapha uthi wasethi wasekinawo ukuthi wabeza cha ngizwe ngihamba ngiye-Pietermaritzburg khona ibhasi engilaziyo Pietermaritzburg elazi kakhulu ngesichitho sotikolosha uthi wagibela ibhasi wahamba ngakusasa wabuya wabese iphethe wathi yabona balokazana ngibuya nomuntu ngempela uthi ngakho lapho tikolosha namhlanje ngithemba ukuthi bazohamba uthi ngayithatha le muntu kayisebenzele beshilo bezala uthi kwabe ngathi phela ke namhlanje angizokufa lashonela ngilele uwabezala wazokhuluma umemeza uthi usaphila na uthi ngathi lapha ngiyaphila ngokuba ngavuka kawumenze lokho ayidinga kodwa wabona ubabezala ukuthi hayi engathi le muntu ayisebenzele ukuthi aqabele ethembe kakhulu ukuthi liyakwazi ukubale
lichithe izinto ezinjengodokotela okhombisayo ukuthi lapha thina asikho ekholweni sisezulwini futhi ke lapho kwenziwa izinto khona ngokungaphezu kwakho konke okwenziwa abantu abasuke bekufundele kukhona abantu abangoprofessor abafundele ezithile abangase bazenze kodwa lapha kulokho kwenziwa lapha kwami ngokuphambili uthi ubabizalwa lokho ezama ukuthi cha akufanele sihleka sisama amadokodo kuphelele ezwa khona kulela zilakithi emakhulwini ngikhohlwe ukuthi ngichaza ukuthi abanye ngibonela ngibheke ukuthi ulapha emaqhaweni khangani ngibone izimoya impela ngwasemzimoya kodwa ngokufika lapha eGoli ukusebenza ngo-1957 ngafika lapha ungenjengoba khona namhlanje ngikhumbula ukuthi ngelinye ilanga inkosi iqala ukudla lapha eGoli yayiPitoli iyokhuluma ngendaba yokungena kwebandla emthethweni kwikhathesi yomthetho yamabandla asembusweni yashifika lapho laba babekhona ingcosana yabo kwafuna nje ikamelo lokuqala nasuku sangena sonke namakhosikazi inkosi yami ekhonile lapha ukuphela ngathi inkosazana yayinye kuphela ngalesi sikhathi ngakho-ke ngimchaza ukuthi-ke ufa kwami lapha ngalesi sikhathi 1957 ngifikela ngapha eSrandi Jamestown Alberton lapho kwangekho lutho nje lapha ngathola ukuthi khona umfundisi obezobhajathwa befundisa bemthilo baba ongubani benomngoma enebandlanyana akade eSiyoni ibandla leli-ke ngokubona ngokuzwa imithetho yalapha maselibhajathisiwe laseqebuka lonke lapha umuntu wasala kanye nenkosikazi yakhe kuyona yayimdonsele ekuphakameni nayo ithatha udadewabo owayekade khona ngafika-ke lapho-ke sukela kuyo leyo minyaka yo-57 aqala kuba abekhona babandla lapho sencintisana nalo mfundisi-ke bayamkhumbula abanye omfundisi okwathi bakusuke esiphithiphithi kapha ekuphakameni uyena wavula icala lenyanga yezulu lapha umtshana ngakho-ke ngenzela ukuthi abantu bangashuda useyindaweni embili usemathunini abuye futhi abelapha ekuthuthukeni nasemaqaweni impela ngikhona ngenasho lapha ukuthi lapha liyangena lapha emaqaweni yesonto indlwane esazingena kuyosanele singagcwali lokugcwala futhi namhlanje ngeke namuntu manje ngisho abangela laba abasebenzela ngapho ngakho ngichaza ukuthi-ke abanye bazothi uqoqelwana unendawo embili angathi lo muntu akukhona ongaqondile cha aqondile impela bayazi ngafikela babekhona lapha noma abanye sebashona njengomfundisi uMgabhi nje nombakele ngubathi-ke ebona ngafikela kuwo lapho ngakho aqhubeke ngokuthi-ke lo mama-ke lezi ngane zakhe sezithi-ke mama inkosi yamaNazaretha lapha ilanga lizokwenza umhlangano wamadokodo ngakho-ke lokhu kulokho kufanele kuye ukubika kuyona inkosi yamaNazaretha uthi ngathi ngane nayo abantu abanye nina nazi lokhu bakufuna ukubona umthandana uma kuhle kuyisemkhulu ukuthi angelaphe kusho ukuthi senizokuphani uthi nathi ngoba akukhokhwa mali ube nje ubike nawe njengabantu abawubeke bebika isizwe sabo uthi ngase ngihamba-ke singotsheli babezala napho izingane zithi kuzofika usheme manje angiye kuye ngiyobika wathi uwazelayo maloza mungalandeli bantwana bazi abantwana lokuphupho
lokhu uphethe ufuna umuthi impela umuntu othi ngisamina ngisazozama ziningi inyanga engizaziyo ezazi kahle kakhulu kodwa lokho uthi le ndaba nje ngifuna ukwesikhathi uthi wafika lapha benkosi uthi ngathi cha angiwa babezana hamba ngawusukhokha lutho kodwa nje ayikho into mphusha ngomfundisi akazijonge uthi ke ngempela ngayo uthi ngathi sikhathi abantu babesebancane kakhulu babe kwabekwe itafula banikela baphele hlale phansi kosikokela befundisi befika abanje abanikela kanjalo uthi nami ngapha befolile bekhona benikela ngafola ngase fika mina ngathi ngiyakhuluma inkosi ekisa amehlo yabheka ekhuluma nomunye umuntu ongasemva kodwa ngathi labo tokulisebela uthi ngase ngihonka sengihlala eceleni uthi kwakuthi angihambe ngabe ngathi cha angizothe phela ngase ngithathe sengathi ngukuhlangile uthi ngahlala basebephela labantu inkosi ikhuluma nabo kwase ngikholise kwesala ngoba kwathi uthoti wena uthi ngalanda uthi wasethi uyabona ngesikhathi ongibona ngishwa ngizongilanda uthi ngase ngicabanga ukuthi kushintsha ngixosha ngoba uthi kwahlala ngokwakusekuseni kwaze kwashaya idina ingane zalethu ukuphuza ukuthi ngasuka wini waphuza wahlala waqoqela befundisi uthi bathi ngihambe ngabuye ukuthi hayi ngihamba kanjani ngokuthi uthi ngempela bathi ngedina wasukuma athi ingane zaseqoqa itafula wase ngikhalise dozana ngoba uthi wahamba nje indawo encane ngizisheshisa mayenza usisasepheli uthi wamanje wasuthi kuqa la uthi ngakuqa wamaphambi wase esuka ngapha esedanga phimbo wamaphambi wakhe yabona hamba ekhaya mina ungabheka ngokuthi olisuka ntoshini inyanga ngeke kwenze ingayi imithi yayiningakhulu kodwa ngeke ikhulu ukuthi hamba otosuka ntoshini kanjani phela ukuba uthi-ke ngasukuma kodwa ngangabazi hawu manje ngisathola namanzi nje ngale sikhathi amanzi ayengasebenzi wawathola noma inkosi langamanzi ayengasebenzi wahamba uthi ngacabanga asithola namanzi nje engizobhekela ngichele ngawendlini uthi ngahamba wababezela wabona intosi inangizela kwathi uhambela njani malokho uthi ngesaba lokumtshela ukuthi konje ngizothi konje kwenzeka kanjani uthi ngicakaze ngobhekela iphuzwayo uthi ngahamba ngabhekela phela mangisiyana nakhe ngathola so ngahamba ngathola kuyo ngasengithaza ngikokela hayi cha ngifikile kushebe uthena uthi wathi-ke ngathi nacha ushembe ungibizile kwathi angiguqe kwathi angihambe uthi usebegushile wathi babeza lapho uyabona besekukosha besekususha nje phambi kwakhe into engenzeka ukuthi athi uToshi ukoshile thina sikakosha ngemithi bangaphumi uthi cha-ke ngathula nami ngahamba-ke uthi kwadlalwa othi umshabazo lafika ngempela uthi ngalela ngavuka kakhulu ubabazala wethu umaze ngimboze wathi hawu namhlanje wavukanga unjalo egazini uthi ngathi ayiqanqela khona othi yoshilaba bafika uthi wathula waphuma wathikeza wasehlaba isihlahla semsela ukhanjana ubhekele kamanzi kanjani ukuthi ephuze wasuthi hlala phansi maloza ufuna ungixokele kahle ushembe umnikeli uthi wathulwa nekhanto ukuthi abasazomnika uthi kusalala ngosuku lesibili ngakusasa wabuza abafikanga ngathi cha salala ngosuku lesithathu wabuza ukuthi wathi hayi abafikanga wathi cha wathi ushembe uNkulunkulu kanti ngaphansi kwenyanga inyanga ezifundela umuntu otikoloje ukushamba qisa ngomlomo nje wathi hawu uyabona-ke sonke lesikhathi besithi ingane zikholwa kumfundisi kanti azikholwa kumfundisi kholwa uNkulunkulu. Amen. Bantwana baNkulunkulu ngisho ukuthi njengoba sibhekene lapha nje sonke uma kukhuluma ngendaba yokuthi khona umoya omubi noma mhlawumbe uSathane
mhlambe emkonweni singabe sengathi into nje engekho ukukhuluma njengoba kushiyazwa abantu ukuthi basobhani Sathane ukhona ubaba mkhulu wahlupha kakhulu esifwa abanye abantu ayibathole njengabanye abefundisa umfundisi wanthole seyingane kodwa lo mfundisi ngomngena uSathane wathi esemfake enkantolo bamkhulu bebanga iplazi elalilapha ya angazi sesizokusema plazi ukusebenza okuthiwa kuseNew Hanover ngokwabelungu khona iplazi lapho kwakuthiwa kuseGinyezini bagcina lo mfundisi sebanga umnikelo wawuthelwa ngabantu uthunyelwe ephakameni yokusebenza khona yona lwakha izindlu zokuthiwa uJameni nobheka manje lo mfundisi ke ukuthi uhle kuye umangele enkantolo ubaba mkhulu wamehla ukuthi nje cha umnikelo lona akwa iplaza kuthwa ngemali yakhe akuthiwa futhi ngemali yomfundisi lathi ngemali yamakholwa lisebenza umsebenzi wokholwa amehlanga ecaleni badona ukulungwana isikhathi angifuni ukuthi isikhathi ngathi kukhona abantu engibaguqulayo kodwa ke ngicela sihlala phansi ngifuni ngathi ngifundele laba bantu nje abasebhakashete bazi ukuthi sinokwesaba kuyini imibhalo la kwisahluko 15 bese ubheka endimeni ku 32 bese ufunda khona-ke ukuthi uqhubeka sizwe ukuthi isabatha akuyona into eyenziwa ushenga ukuthi ngenza isabatha into eyenziwa uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba bafika ngakho-ke sizivakasheke thina sonke sivakashela amaNazaretha esithi isabatha lezi bakushenga ukuthi kwafa umuntu ebulawa uNkulunkulu ngokwesiphulisa abantu sizivakashe sonke awufanele mhlawumbe kwesinye isikhathi noma ngabe akwazinikeli kulokhu kukholwa kwethu kodwa isabatha wazi ukuthi into kaNkulunkulu bantwana kaNkulunkulu ngokwesikhathi sengaze ngidose ngemtshini ngakho-ke nama ngibuyisele esikhaleni uNkulunkulu ukuthi agcine umsebenzi wakhe. Amen. Siyabonga amazwi amnandi zophiwa umfundisi wenkosi. Inkosi imusise. Sizobala
inkonzo yesabatha lamanje ngesihlabelelo samakhulu 234 socela umshumeli mazibuko wabekuzulu asole lesihlabelelo inkosi inkosisi. Nkosi busuku mabangcwele. Amen.
Amen. Sibheke kusini. UNkulunkulu ukhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Themba leshembe ongcwele. Wawukhona ekuqaleni namhlanje usekhona. Siyacela shembe ube nathi ngezikhathi zonke. Ekuhlupheni nasosizini nasekusini. Sicela ube umelusi wethu. Kuthi lapho siphuma endleleni yakho usikhalime usibuyisele. Siyabonga izinto ezinhle osenzela zona zonke. Sicela wehlisele phezulu kwethu umoya wakho ongcwele. Usenze isizwane. Bese usifundisa nokukholwa. Sicela futhi usiphe ukuhlala usenze sikwazi ukuhlolisa okuhle nokubi. Uphinde usiphe nezinhliziyo ezinene. Usenze sikwazi ukuhloniphana. Usenze sikwazi ukubekezelelana. Usenze sikwazi ukuthethelelana nokuthandana sisodwa. Bese usipha amandla omuntu uSathane. Phinde usichithele izitha zomNazaretha. Khulisa ukugcwala umhlaba. Bese uqeda amanga emakholweni. Phinde uphilisa abagulayo. Usiqede nophofu ezweni sakithi. Usenze singesiwe singalambi. Konke lokhu sicela ngesandla somprofeti uShembe manje ukuze bebhade. Amen.